Kobar di bawahnya memburuk tamar kena beban. Tuhita tarak di hula-hula nasida. Sisa dapat doa kita bapak. Terus marohata mau lihat itu. Jadi sama di hita koparan itu kan yang bulan. Rak doa ginami marga sirigar. Najumpang di hutan suak soni na doa seriau. Rawa kita di sor ramandok kita. Terus marohata mau lihat itu. Mau lihat mah di hama mengguru nami marga na baban. Namang aleho partikiat tuhami di bagas partikiat non. Ima di nama kata hot di ruhut ada si habatakoni. Kopar mai nomadar hita di jolo di bagas ni hasu hitota. Satabi di hamu hula-hula nami salu. Mar hula-hula daw tuan. Marsura. Bolo tu kulo hataon. Hata ni tulang ni parmemi doda tulang dah. Mau lihat di hamu na hasu hitota. Las norohanami sian naik bola rak koh sudi nasa hula-hula ni marga na baban. Inang dohot kami ditugiho namang guru nami mata foto kamu. Nang sahat kami tong tubuh bunelaman pangalapas sangat pangalapat tuaw. Kopar may dinamaja lo pasu-pasu perdonga saripeo. Ima rajai helani amang guru nami marga na baban rak dohot bere nami. Kubok kami do diso songo mata kotok kamu hopar di ruhut net siapa takoni sian harbutir padohan ina batua asapir poki bahul pasalongan pir matut dini hamu saluhutna lucu-lucu di bait Tuhan tadi kapan aku matu tura zabula takasdi kasuhuton tulang amang guru na dibuat yang kalat tulang mulai dan sediai. Kalau tunggu dan pedang si pujian otik na sekolah tong sisahan asarakap belum dibotik sosok dotong yang gue belum nipalia as rohamu macalon asotik sonang otong rohamu macolon jakan asa titi otong nati nopo golang-golang belang guna otik susedihan bepir nabinuan yang kena tulang menai asiroh ni mata di bata diko kina otong marhi di pasu-pasu songo lima songo pedohan gimana pidato pamunasya nagami rapita menghadapi di tikion atong hupitaha memang berurang dari jolo bui manunun dari jolo humaya katulang na burju namar nido dah miaka partikion bolu pinang dipatikan laki di hararon ni raja laki las bisi pasahat tami sopan nami lelet nami sama ololop nami mau kawan itu di hararon ni raja nami bolu pimanari taruhan ni raja seulang sahat tua kabar terdion asal titi menanti no baharun les di rumah oti sosedi tulang na burju amat tadi batama pasiko pasu raja nami raja bolu yang kados kita hita dapat dalam hatan yang kana dulu itu kata Allah kutuhamu anggo hamu hula-hula nami raja na baban nanti do hamu tulang na burju rio di atas di pinggir pasu hula-hula na burju dah hamu karaja nabi jalan kikir haula masu-masu mengna sawat JP tulang na burju na tulang kana basa kami memu tuburumu doh helamu sahat matu rajai Ino na tua-tua siatur muda-muda jadi siatur muda papa hai kodang muda-muda padumu ikut toto kodang sobat mau lihat perjalanan mau urus baru mendalam ya perjalanan aku tersebut dunia orang itu lain dan berdoa puluh anda berdoa semula dunia non sahabat orang yang kan udah udah cari sepuluh orang masih mencari orang bisa tadi
bergembira hari ini. Terserah padamu kemana kamu bilang dulu sama ibu, bilang dulu sama ibu. Bagaimana kalau kita berwinaya pada wujudnya menetap di sana. Dengan hati relaku pergi bersama, tapi jangan lupa kembali segera. Marilah bersama kita ke Bidadari bergembira hari ini, bergembira hari ini. Sudah mewarisi nominaroi. Lamar baju terbuka coba kopi tubuh. Sagira masuk si doli partadawo. Beritek kadene doktor oh tak begini. Sudah mewarisi nominaroi. Lamar baju terbuka coba kopi tubuh. Sagira masuk si doli partadawo. Beritek kadene doktor licet oh tak begini. Beritek Así
Abah di hamona pemboro nami adok sida honam burube. Bisa pesi borong-borong kaya lah kan. Mau lihat deh. Las ini. Oke. Las tu bena pogu. Ilo tujuh lah putra. Tujuh. No tua tina hubon kiu mabina tu patu haba. Baik masih kiu pada umumnya kau tak sama. Berani ada satu lima kosong. Beda bang pada mana-mana. Baris dua, baris dua.
Di hari nauli di bulan dari ganok kita di martapa horas di pukul dalam nabi sumanggon pangisinaw tulang na berjulah situ rohanami suang sohoni meraja bulun lakin di hararomunai pitol sopa hami utom hami hamura jalami marhite si benong nami na susedi tulang na berjuh belias pahami na lupa ya katoran na putas jolo tubuhi nyan ikonuli dengan doha musobom nami alay kapertikin do tulang bolo pitung di haror ni rajai na kupasa tabi sompan hum nami so wadala nami makala susal hun ka haror ni rajai las sumarhan ibadah so mapak perang rohani itu raja nami bolo tung na sahoni pe haror nami nakim bara bentuk kamu pasahatas so sipalas rohana susadi raja bolo pelis betis menahul nami tungi de penatulang bolo asa titim mana tinopa hodor les di rumah otis susadi tulang na burduna penasahan nami amat tadi batama pasiko pasuna kurang kumado sama ini rumah kita teh dari masak kuta mau lihat tema dihamuna permusik nami Ya, biar mak. asa hulu bihami dia kageleng nami on posrohan nami baik kamu mah dihami musik na hobar tu si las perdongan ede mereka muna Mau lihat ya. Sila biar
Oratita pasato pagoria tu hula-hula ta. Wanita papa. Omong. Hihita na mordong at tubo suri na mordong at sahut. Arap kita niso. Ya, harus Namun pangalubi metang katuna. Ano na matang yung be? Itu so nino. Itu so. Wanita. Nomor dong at tubo papar na puta na pasato meta papa. Kami meta orang nomor dong at tubo wanita. Dohor rombongan. Raja Nami, Raja Bolon, diasin ho holong ni rohan itu hatta. Tinang masya holongan yang nakot tai, yang nakot nami nagabi helan ni rajai, urun ni rajai nagabi paromen nami. Las mangududi ulas ni rohai mahita Raja Bolon. Rohan ni parken ni gomnu parkasi Bolono. Pasang po kamu mahite-hite pagur di sipanganan masasalia. Alani Raja Bolon. Asa sama paduhan na matuwi marohron nami palias meteus man lahulin nami tungodo pena tumak bubo nami Raja Nami asa tintin mana tinopa horong nes ni rumah otis sasayo tulang naburju asirohan tu hatta di pasingkot dihamu pasu-pasuna Tongoni be akabang boro naksoni di boru nami dekke na woy terpatu pahami di tikion takoli mana tu islami hidup huro ada terpatu pak gatong makorhon magabe dekke saur masalut pasu-pasun itu hatta. Mga bro, kamu na sa naputanda? Boy, kamu tuh pinggir panganan. Iya. Oma pinggir panganan tuh anu hula-hula nami Raja Ibu Puta. Pinggir panganan hula-hula nami Raja Ibu Puta. Dihamu hula nami putra-putra. Pamoron nami sama kita sekoki. Dihamu Raja Nami. Saya manggil kamu kan sama kita. Dihamu hula nami putra-putra. Ahora Ibu tuh disuruh saya nama tu loh. Husopo kita, udah kita udah. Iya. Oke. Udah pakalampok itu. No. Suruh nama tu loh. Hacia
Asia nang leleng sayu paima nama kaholong iya Asia hotiro ni rohaku musik na Hobart siapa?
Jadi untuk menghemat waktu berlangsung berarti anak ini ada amburna menak kata naulisin bukan di bata jadi sampai mendekon sin umur pes di mendekon selamat berbahagialah di hamu pengantin sengsune dihita umur pes di tulang taram dul perlibuan kata di batu dohonan mesti batu perlibuan si borok debatado nomor 2 Horas mahita saluna di Parorot. Jadi lapas nami mana yang anggaran dasar dohot istana siluan nami tuhamu inung nami nangak nami dohot nami nomor 2 sasa nisulungan itu tutup dan tigeras lilin mata mangolu satu bangkawian luhuk mahita nah Horas apa pada nami Gabi pasaton siluan nami nah itu inung nami do toka do tubuh angin nami benda bamba gudang operasi mau lihat ya. Sianina Kamis Kuria HKBP Sintadare Jong-jong Hamidison Mangoloi Goko Doho jauh-jauh di Dainan Asa Dohot di Ulaon Pamasumasuan di Kuria di gereja Dohot di Ulaon adat. Jadi nyon mahamina Otik Sosadia Hamina Bui Jong-jong Dison Las Marohanina Do sudah keluarga
jala ibu kami silua tung otik pe naboy di pasal songot tupak nami las maroha munadaina sada lagu hubai kami songon puji-pujian do tutu hatta alai gabe las di roha madihita las di roha nandiamu gabe ima tangiang nami ima silua nami ima puji-pujian tutu hatta sianina kamis di hoinan nauli songon sada ina alana jongjongon ina jadi tu ina makna. Selamat berbahagia buat semua keluarga. Sudirman lasni roha si solhor nang kondong tak sadario manjalo pasu-pasu iana kota sian huriai borhak kita terpaksa setelah sudah hadir kenapa sehingga bejala horas tujolo anak nang marboru sauma tua parsari peono ihoamang pangoli nang oroani bos maroha Taruli hani dia ke puji-pujian nang penasahatmu perhitiannya katanangmu pos marah ketuhatta ala separtang yang dihitenang
asatong keluarga nenak kami naga berpucong-cong nesida keluarga situ rono musuh di tengah-tengah tah terlalu bima di tongan Tuhan alani gok molati mau pasangat kami Tuhan. siap buat daerah sawah. Lalu sering kita bahas soal daerah masing. Jadi soal lah pasal naik lah sosek soal apa biasa. Jadi soal biar nabi yang berbuat dan keluarga dia. Maka jika jalan saya pada berbuat. Oke, aku nih, dengan sungai nasu, itu, ayo kos, parok, tangi, belum, banyak kok kamu merilang nih. Aku nih, ramai keren. Oh itu, mana saya parok kamu sebelah tua merilang, itu sendiri udah berikan nih. Betul, 2 hari nak. Iya, orang sih mereka tong tua. Ayo tak tuh. Oh, saya naik banget tuh saya katung saya bunda, katung saya alam moti kita muhara, katung saya bunda mau berdiri, gitu. Jadi mak pulau dengan ahanayan non di sini buru batu muda, alai amplop naik pulau kebun dokter sebatu mati, dokter mak dah bawa mati. Oh lo, oke mak, ini kamu naik borhat kami. Mada foto kula hula nami rajai butar-butar nagabe pasahaton songor ruhut ni adat tulah sida benda bang naho partisi mau lihat ya. Ima marhite ngaroh abang boruta laemuna di bodomuna pada foto kami tunagas kami dinatak kasus suku kami nasida nongdus sampai taki nasida ima di beremuna doho di buru nabi pahoton naing mamuka rumah tangga dai baro
takas doi pakapeon nabi do hota monggoro nabi siburo nuga takas suhata hokami jana takas hujalohami ima sinamok di borutai naung hujalohami di tonga di bagas nabi raja ni hahaduli nabi mahamu di pertubu marhiteho beremura helama di partikiano nunga tunggunang hujalohami marhite sinamok di bo takas di bagas sedario hujalohami do ima japar nago na pinasaha niya mangguro nabi siburo tuksongoni penabutar pato pahamitari parsiano pasuti na patuluhan sisada suhu kita hape diulaw ni amang boruta ima di beremuna di bagasatikya Maulate bahu pasahat kami matuha haduli nabi. Jadi maulate madi Tuhan, maulate madi perdomur mata apalagi nalaho mangkoki ima hari-hari di bahasa sedarion. Terlungo bini daro naking hamuna. Tutur ligan-ligan manuang marap para siduli mahita ima berenami nagabi helamuna bonna nasisada guru mahita nuang apalagi guru tayagay. Ima nang gudang sinamot na gudang ini nani calo mona inon merdua di nautik jala merdagi di gudang agay. Jadi hal itu nas marohanami lumobi di berenami dohok guru nami guru nagagan mahu ake nakingan matari par ima sinamok nagudangin nami kawarha ni iboton nami maradokpon ima ulog kesadaran terlumobi itu para siduli nami marga nagagan molo di pertikyanon itu inang takas to kata honon nami itu ho molo andorang di-hari nong saltu molo ho guru nagagan alay mo di pertikyanon maradok pon diulaw ta sa daryon tang ngamuk ka mahita moloho guru butar-butar doho dito nga tong kilor data ke manghuton siyang simadwa alay tutumpas no songot pardokanin nakingani lekit jala ulido jabuy marbulang-bulang tungguru ni si bealak berehok detong guru nitulang jadi nakingan tinatari persinamot na gudang inot tutup na di persaudiyok kami benakingannya ke jadi terlumami di botokku di hari nauli di bulan nadengkan jalage di bagasas sadarion ima natau dupon ima berenani tubelas joron itu fakta na magjakon hata pasu hata nauli na merhitihon perhada doni wuriani asadohon nani do timu tokko ke asador hati kami na tugu-tugu di logo at dor hati di matugu-tugu di horgo namang sarunga tuwa may botokko kay utu-utu kaumpo sahat tu namar nini sahat tu namar suang-suami nang bere doho boru nami boru butar-butar mawawa ahot dipertik karong asa bintang ngaru diris jala tuang bintang sumorong anak pedihamu riris jala tung boru petung torong jadi alam masih ada sinau nagudangan saya sangat na kita saluhu na namar hula-hula boru don amar parasya duli tupang dabiat doho tupang rasa jadi mau lihat mau baik tuh hal asal sejarah kita tingok baik orang mau dijuru di putar-putar baru putar-putar marhite simo tua mo berjuho tumago do mangalualu ho tunasida daripada Tuhan mau Tuhan bahkan orang gabi baca horas apa pada nabi asal sejarah kita bertamak na hobat
Bolong mahita. Ditangyang nami, si sada tangyang do hitak kerajaan Mang Buru. Ang giyak matong. Anak mo naon nagabihila namion. Do boru nami nagay parumay muna. Gabi keluarga na berbahagia. Keluarga sioloy purani na dua-dua. Jalas buat sangat diadoban ni Tuhan. Matutur aja nami. Isi alalas ni rohat tak nomor hula-hula baru. Disommahani jong-jong hula-hula muna marganawan. Napasahaton ulus nagajang sitang gorabu. Dalan ditanyang nami tuamata nomor dua-dua. Nabboro. Dilas ni rohat tadi bagas sedario disommahani ak hula-hula. Si badua ni anakmu. Nalapasahaton ulus nagajang sitang gorabu. Perhitian ditanyang ngami don nabboro. Ang giat tuzuro anon. Sehat na nabboro. Atau ngas ada horon nama soka dari nama dua itu nabboro. Asa ador haduka tugu-tugu ni. Lobo ador hatiti tugu-tugu ni korpo. Kita nami tomat tanah bertu dia kata. Nang sorma tu maho amang nabboro. Topat nami. Saat ton urus pasabok mahani. Tu iboto nami on. Bedawang na opat tu si. Ulus dami siga celakumo pasato matu holai sila sapo pasato matu hoi lobinarimo magi doa Tuhan perhite-hite ulus pasabo agiat nagi masih pasala horas-horas dalam bikin salva Tuhan bitare anak tinggal berat mungkin kagak siang kita lihat, kita lihat.